Aduh, udah tengah hari bolong nih. Aduh, kagak enak nih, udah kesiangan nih. Mana gua ada janji lagi. Aduh, kesiangan lagi nih gue. Biasa gue nyiram-nyiram pohon lagi. Mana tuh tempat air? Alun, apain lo? Oh iya, Babe lupa. Doain Babe biar jadi miliarder ya. Alun, Babe doain biar jadi anak yang soleh ya. Jangan lupa. Apa? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arun. Aku ada aja deh tuh. Gua siram dulu nih pohon kesianan. Dia haus. Lo minum nih, haus. Enggak gue yang belum minum deh. Kopi, gue belum bikin. Sayang. Kamboja. Ame pohon apa nih? Orang bilang sih pohon-pohonan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Mal bang, sehat bang ya? Kare. Iya, orang kati bang. Lo. Woi, bang, ente kayak zaman Belanda aja, ini bukan lagi latihan bang, ane mau ngorder. Sabar. Iya. Dok, ada apa nih? Order Ini apa? bang, ane dari rumah tujuannya baik, mau nawarin Apa tuh? celana nih. Celana apa? Abang kan pakai kain ini, celana ini bagus, celana Iya, lepis. emang pakai kain, emang pakai celana lo, otak lo dipantat. Bukan. Kadang duduk nih. Kalau zaman sekarang mesti pakai kain bang. Ane Iya. duduk ya. Iya. Nih ente mau lihat deh. Iya, udah Bang, turun bagus. sini deh. Ramaan. Deh, ntar, Nak. Bagus bang. Cocok juga nih celana. Ya, Keren juga. Iya. Berapa nih? Ya. Harganya? Ane sih nggak bisa mahal ya. Harga Wah, ada ini kan cepet 100. 100 nih paling buatan apaan? Cardopa buatan mana nih? Luar Amerika. Amerika Cipulir, ente bisa aja. Amerika Cipulir lagi. Mamat akal lo. Akal lo gua tahu, otak lo gua bisa baca paling Cipulir lo. Orang gili. Ya udah pokoknya abang kalau cocok bayar. Gocap. Jangan kalau gocap udah ada yang mau. Gocap gua bayar nih. Jangan dulu bang. Gua sontok lo. Jangan dulu. Ntar ini kalau mending aneh tanyain dulu orangnya ya. Iya deh. Kalau cocok ntar aneh balik lagi. Boleh. Udah, bang. Celana mahal-mahal luar punya. Amerika nih. Amerika lo banggain. Pokoknya abang nggak nyesel deh beli ginian Itu udah deh. murah. Ya ntar yang penting aneh tanyain dulu deh. Aneh kembali lagi nih. Kalau otak lo. Iya ntar aneh balik lagi bang ya. Iya deh. Gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, undangan banyak nih. Tapi celana nggak ada yang kering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat bang Igun ya? Lo jahil. Apaan tuh bapak? Dagangan bang. Dengan apa? Baju, celana, pakaian jadi deh. Kalau ente ada minat boleh dah bang. Coba gue lihat. Iya, lihat aja bang. Pas nih buat ponakan abang. Bagus nih ya. Bagus, dijamin, aneh jamin. Coba aneh lihat dulu ya. Boleh. Oh, lo bohongin gue lo. Agak aneh. Barang luar bang, barang luar. Waduh, cakep banget nih. Tuh. Modelnya aja keren kan? Orang nih. Udah pas deh. Berapa nih lo jual? Udah sama abang sih jam mama 150 pego. 150.000 ya. Udah sekarang jangan banyak cincong. Cepet gue bayar sekarang nih. Aduh, cepet banget. Udah Nah, jangan. iya deh. Iya, nggak apa-apa deh. Abang mau cepet, nggak apa-apa nih. Iya. Karena mau buru-buru mau banyak dagangan yang lain lagi, aneh kelilingin ya. Oh iya. Iya. Ntar lo gua ambil Iya, duit Bang. dulu ya.
Nih. Sepean nih baru gajian nih gue tuh. Baru tuh Bang. duitnya. Saya terima nih Bang ya. Iya. Makasih banyak Bang Egon. Ya. Tapi ngomong-ngomong kan mau bawa lagi giniannya nih buat dagangan yang lain lagi. Oh iya, ya. nggak apa-apa dah. Iya Ya. Bang. Nih lu bawa juga. Enggak, aneh mau pakai dulu. Ya udah bawa dah. Bagus nih. Wah, jadi nih kondangan gue nih. Udah lu belum Abang boleh berangkat jajalin nih. deh. Mau jajalin dulu boleh deh Abang, ya? Iya. Iya. Gua jajalin dulu ya. Iya Bang. Makasih Bang ya. Iya, iya. Nah, betulan nih ada topu nih. Buat gue kerjain tuh si Otoy tar tuh. Nih. Ya deh, gue rapin di sana aja deh. Nah, gue istirahat dulu deh. Mendingan gue rapin buat gue kerjain tuh si Otoynya tuh. Kalian biar tahu rasa deh. Yang penting kan gue udah dapet duit. Tinggal si Otoynya aja nih biar dia marah ntar sama gue deh, hari aja. Rapiin dulu deh, rapiin deh. Nah deh. Kan enak nih udah rapi begini nih. Buat ke Otoy aja lagi deh. Biar ya, mantep deh, pas. Kasih si Otoy. Aduh, gue nyesel tadi. Aturan gue beli tuh celana murah. Ada deh, kalau emang rezeki gue nggak kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Gimana, Mat? Udah laku belum? belum nih, ini Mangga mau anterin lagi nih keputusan gimana nih ente? Ya, Jadi? iya, jadi. Ya udah. Ente mau bayarin berapa? Gotap. Tadi gotap. Ya udah deh karena aneh lihat saudaranya nih Belum, bayarin belum. deh. Bayarin deh. Ya. Hah? Bayarin deh udah. Gotap Aneh. bener? Bener udah. Aneh keras Gue ya. mau colok lo mata lo. Enggak, bener deh Bang. Hah? Bener udah. Ya. Aduh, dari tadi Mata lo muter-muteran. hijau lo duit lo. Nah, 50. gitu dong. Gocap. Iya. Nih Bang nih, barang ini Bang nih. Iya, gue lihat dulu deh. Udah percaya dah mana kan nanti udah lihat. Oh iya, lu mau kemana? Masih mau keliling lagi Bang dagang. Bang ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Nak sundel? Masa dasar emak gue dikasih? Percaya mana tuh? Percaya?